Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela sona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze singakuphuthi ezindaweni zanjengamanje ungakucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke zithi-ke ezingenayo-ke laphana-ke umfana obanjwe umakhelwane egqekeza umuzi womuntu ubuye esephethe ummese nocelemba esezohlasela umakhelwane kanti umakhelwane unesibhamu wamdubula washona. Umfana wasendaweni obeganga egqekeza emzini womuntu bengekho emini kanti umakhelwane wakulowo muzi uyambona. Ubese ememeza ehlaba umkhosi waphuma wabaleka umfana. Nokuthi manje ntambama wabuya lo mfana ezohlasela lo makhelwane obekade emphazamisa emini badibane ngasemgaqweni. Bathe uma bedibana lo mfana wakhipha ucelemba wathi uyamgenca wavika lo baba wavele wadonsa isibhamu esisemthethweni wamdubula umlenze wawa washona. Umfana bathe uma bembheka ubefake nommese enqolweni. Lesi sigameko senzeke eFebreeze. Mina ngizocela kula phansi ungene kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke lapho ngixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.